Tata ki te whā te kau, piriona tāra te uara o te ohanga Māori I Naianei. I tū te hui taumata ohanga Māori o te motu I te rānei, I reira I whakarewahi ai ngā tatauranga mō ngā rawa me ngā mahi a te Māori I roto I te ohanga o Aotearoa Whānui. He mahi nui tonu kei mua I te ao Māori ki te whakawhanake ake I te tū papa ohanga Māori, kei aroi hana nuri, tēnei pūrongo. Ko ngā pakehi iti o ngā wāhine Māori te tuara o te ohanga Māori. Maru te Oneho, age 33, Mama 2, Ngāti Parau. Nā metia interactive tēnei kēmu ihanga mā te Sony PlayStation. It doesn't surprise me when I hear that Māori women are entrepreneurs and quite successful entrepreneurs, because I think we just do it. You know, and if you don't even try to do it, well, you won't know. Engari, kei te mōhio te minita Māori, ko ngā umanga iti te tūāpapa o te ohanga Māori. Kua rahi ngā Pākehi iti, kei Wainganui I te iwi Māori. Nā rātou te nui o te pūtera. E rima tau ki muri, he rahi ake I te kaumā ono piriona tāra te wāriu o te ohanga Māori. He oi kua piki ake tērā I Naianei mā te rua te kau piriona. Engari, kāore te katoa o te whakamininga, I tai mai ki te taumata ohanga Māori, I te whakai ki te huarahi whakatupu ohanga a te minita. I've had a member of staff from TPK tell me that they have the authority to stop me from asking Peter Sharples any questions today, even to the point where they've pushed me out of a doorway. Nā reira, hea tō mahi ki te tautoko I aua pakehi iti? Koe nā, ko tuhi te tahi mahi, kei te tautoko mātau I roti a mātau mahi ko whakamāramahia I tēnei ata. Engari, anei ngā karere a ngā kaipakehi Māori ki te kāwanatanga. It would be great if the gaming industry was as supported as the film industry as well. I'm here representing the Digital Māori Forum, the DMF, and it's our concern that we have been excluded and we have been basically left out as far as input is concerned. It's not necessarily an exclusion. It's all about inclusion, but it doesn't necessarily mean to say that we have to have everybody that wants to be on that board there at the table. Aha koa te pikinga o te wāriu o te ohanga Māori, he nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro, ki te whakawhanake I te ohanga mō a pōpō. Roi hana nuri, te karere. Kei te tino whakahē te kāreti o te aute me te kura o hukarere I ngā whakapai I puta I nā kua nei mōra aua. He ai ki tētahi pūrongo kei te tuamatangi I te kāreti o te aute, engari, ko tahi tau kua pahure I taua pūrongo, ko rereke ngā kōrero mōra aua I Naianei. At the time, the risk of receivership was real. Since then, our Trust Board, our VNZ, the Anglican Church and a number of other groups that we've been working with have formed close partnerships that make that risk less real. We've been able to garner support of about $1.5 million, mainly from the Anglican community, to support the two colleges, there's Te Aute and Hukarere College.